pričam, to sam prepričavao prije jednom svojim kolegom s kojim sam radio, kad me on pita šta si vidio kod Bjelice, to, ja mu kažem, ne mogu ti ništa reći, a mogu sve. Čovjek je prejednostavan i par rečenica riječi ti sve objasni. To je poanta priče. Znači, najjednostavnije što može, najpragmatičnije što može i sve kristalno jasno i efikasno. Kako trening, kako zahtjevi u treningu i utakmici, tako i sama utakmica. I tako sami odnos sa igračima. Bilo su stvari jednostavne, posložene. Kad par navrata ja sam, kako si to nogometni mlad si, radiš detaljno. I onda kad on kaže, ja radim analizu 45 minuta, 30 minuta za sebe pa igračima ovo. Kažem, ja ne radim, ja radim 2 minute. I onda ti progledaš. Pa ja sam tu najbolji šta ću tu raditi kad je Evropa, napravim kratko ovo, jasni su moji zahtjevi. Ako igraju ovi s 2 vezna, ja stavljam u 4-1-4, ako oni igraju sa jednim vezni, ja stavljam u 4-2-3-1 ili nešto tu i tamo. Ja se razmislim, imaš kvalitetu igrača kako imaš, to cipiraju dobro sa 1-2 zahtjeva, a ja u tom trenutku u Rudošu, loši igrači, svaki igrač ima 6 zahtjeva. A on u Dinamu najbolji igrači i daje 1-2 zahtjeva. I kaže samo toliko mogu upiti. I onda ja razmislim, ako njegov može 2, a ja ove 6, ja razmislim gdje sam griješio. Razumiješ? I tu vidiš koliko on možda i sa iskustvom vođenja, da je svakodnevno. To sam isto pričao, kad si ti svakodnevno na terenu, ja sad nisam nemam klub, ne radiš, ali najbolje se razvijaš kao trener kad si svaki dan na terenu. Ali u svakoj profesiji. Svakoj, da. Može, ja gledam, ja čitam ove knjige, čitaš, radiš treninge, gledaš utakmice, analize. Pa sve to je okej, ali kad si ti svaki dan na treningu i kad pogledaš taj trening, kad pogledaš tu utakmicu svoju, tek tada ti možeš sve to pragmatirati što si radio, je li to dobro ili nije dobro. A mislim svaka profesija je tako. Znači, mislim, programer može čitati programerske knjige i tako dalje, ali tek kad ti kreneš programirati, ako programiraš svaki dan, znaš, ili da ne pričam ovo, vođenje emisija, sportsko komentiranje. Znaš, možeš ti pogledati 100 emisija, proučavati ovo, ali ako ti ne radiš to svaki dan, ako nisi... A mislim da to iskustvo čini bolje, ne mislim nego tako je, ali opet Bjelica je za mene u ovom trenutku stvarno broj 1. Daj mi samo reci ovo, vidiš, ovo je zanimljiva stvar, broj zahtjeva koji se daju igraču. I to zapravo, bilo je tu dosta trenera na svom mjestu, pa sa svakim su dotaknuo se manje više te teme kako pristupiti igračima i manje više neki konsenzus da moraš osjetiti kod svakog pojedinačnog igrača koliko može toga prihvatiti i da je svaki svijet za sebe. Se slažeš s tim? Slažem se, ali ono što je najbitnije, kad ti daješ te zahtjeve, da igrač prepozna da ti to znaš. Odnosno, da te tvoje ideje i zahtjeve koje ti njima daješ se realiziraju na samom terenu. Ako ti to daješ, a to se ne događa, i ti uporno uvjeravaš da se to može dogoditi, a to se ne događa, onda prestaje povjerenje. A ako ti njima daješ te zahtjeve i to se izrealizira, ti si Bog onda. Onda je to to.